Yes, right. Anti nyame adom na mekita sema be se eduri de yen hyase e woda obokrata mu nsem no na yen fa ho amane ma na o hwe ha se ya medide new crusading guide da obokrata na hyase sije wonim se bot media group yakọ akosra ye papa Adom kwaku baako akoma ne yakọ enti wo hwe eda obokrata se ya eda ha se ne mame afrim na yakọ ye ekochia no koteche ne re ne abusua ne re enti owura irregular des baako na aka nchinagu ya ene ye kan ayarehwo ewo ho enti ene cantonment ye Adom kwaku baako be ho no woni na abusua ewo na mpanyefo a free multimedia group akoye no ye chief finance officer ye CFO Ransford Asom sanso na news file ye papa ye Samsele de ye ni oyemranimu ni wono so kobi na Tigo Joshua Tigo programs manager no ewo Adom FM na Samo Odame producer so no Super Morning Show news file no Joy FM no na producer Okobi sanso na Erabna ewu wono so HR executive Edema Multimedia Group Limited wono so Ekobi ti we mu ni mpanyifo a ekogya multimedia na mum ekosa ye papa Adom kwaku ba akokotete ne abusua re ekoma wo mo yakọ na wo mo kyese dwumadie ni nyina mu no na wotweda no ene ayiyo ni nyina no omo de ehosem atudwa entuchema 1 week remembrance service no ebekoso December 17th na kyese memenda ebeya was St. Thomas Aquinas Catholic Church ewo cantonment enti eho na ye papa baako ne abusua nyina no no mo kwaye na aye na kasankasa no ye match bosume na wotwe di kan no eho na aye no ebekoso eno so ho asam ewo the new crusading guide na me ho asem be o crusading guide mu a me pese mo boso tew na me ko the obokrata foforo mu sije obekai se yesi erabi ewo mali wakwawo na owo ye no wo nkwada no makomako enkron ama omo cheso wo wie ye no mo de nkwada no ko Morocco ehwo no mo kwhwe ye gina wo mo soa ne ade enti ye wo mo May 2021 enti ye kase ne yesin nkwada na nyini ama wasan de omo nyina aba bepie mu ewo mo Malia chese nkwara yi papa chese nipa bodompem ebe hye omo no enya de ketoa enti eno ene anwanwasem a eba ye ya batan afa afro kwakwawo ya ye no CS the operation bi nkwada baako mienu miensa enan enum nsia so nwatwe enkron a eno no mo chese no plates a eno eba ye eno ho asem ewo the new crusading guide the obokrata nti we wo baako se wo nkura ba wo biem da bi me aka ben wo biem eno ho asem eda ho na wo hye daily guide the obokrata yi mu so a katafeto so miensa no media mane ema ewo ha Mohammed Mubarak Muntaka wono minority chiefship ewo emrasebedwafe kwa sanwase a wono no emrasebedwane a ogina adehye wo hono no enamu na papa dia to dwa say Speaker of Parliament Aban Sumana Kingsford Bagben papa yin oye kanka bi waya seche se fi honom no wono de obekan fine woka obia eni asebia ka biem wose da bi se oye panyin na woda mrase bedwafie na woda no se kasamafo anase bia atiame hina eno nche se wotumi bru wo maka no so wose waya ma na fe papa Professor Eroma Kokwe ya no wono na ye Speaker of Parliament ansana yera Aban Bagben eba no wose wono anya hye krampo no na mentibe ho ase bi sori wo fi honom akasakasa sori a konya no wo fa so siesi afa no nyina no na eye solid asenka bia eni ho na oya de pa so ase papa ya wabaye ne wote so yera Bagben yi ne dwumade ne niema bia wo ye no enkoye wo se oya ma democracy na parliament no wo mo practice no atonsum ensebo nyina beto dwa ebra bedwa quadro committee na speaker etiye so mo kwa hwehwe sa senja motion bia minority no e de kwada parliament no wo se wo hwe sa committee na enni kwan po so wo ti sa committee no ena na enye speaker ne tumi se wo no ena beka so wate committee yin members nti no wo mo konkwata sen koye adwuma wasenka de papa mu a wasemrase bedwafo ni bi ena esori titum ewadom kese fom no ena esori efese wase wo mo enya committee bi etisa no mo kodi dwuma na nyese wo speaker na woto wose chame hene no ena wo beso no aka so kwakote abedwako nkwakoye adwuma ekwawie chache se nyoma ye se basa wase koye speaker efa so edi ne dwuma ewo fi honom no enkoye enti speaker ebe dandan nyoma ni na watoto ne dwumadie ya ankabebo apa eno ho asam ewo daily guide da obokrata mu ma me fa na daily graphic na ye hye Hanso Nsem se onim se mementa ebe ND Semanyoko no Accra Sports Stadium
wo mo kwa kwato aba na wakwa koye jamtenani chechefo panyi ene eye edoma no boaboafo na emu no na yera alesegbafia wo sha planning committee a omu na ehye ama abato ne ho nsɛm nyinaa abaso no wɔna wɔyɛ dwamten a wɔda no ɛyɛ chairman na wakasa ɛkyɛ wo hye na no de siye na no emenda de siye ɛwɔ University of Cape Coast ɛbra party no na wo mo kwakoto ba akoyi emabu na ema no boaboafo no basabasa ye siye ne nyoma esese ekowi achi posifo de nipa dusia bi fo ne to abonten na wo hye mu de sika 10,000 Ghana cedis to so no yera Alex Esagbafia se woni mo wi a owu a na wa hye na enti no nyame adoma memenda wo mo bayire bambo mu pa ewo Accra Sports Stadium na abato ni nyina no akoso de wo hye nim ne se bambodi mu nsem ayire a wo mo ebi asumdwe beba ama abato no akona wie ya enko fanta wanta wa bia ma party no akonde mo basabasa ye koso ewo Cape Coast no na wo hye nim se pepepe yo be yedwuma na de wo mo be kɔ no memenda ebe no so no aye asumdwe nko a na menim se wate ho nsem dada iyeko na wo mo so kye se wo mo ensaka yes, luxury vehicles. Mako dia Samsung. Ya ka luxury vehicles a car tiapo. Ka jira what ma was mpaka nie. Wo bodo nsa bomu a ehome enye chan ti se lomi dabi. Kila lomi nye no bia. Na sa 37 vehicles ya omo se wo mo sa kan no. Ya se wo hwema BMW X7 and X5 eka ho. Jeep Wrangler, Mercedes S-Class, Mercedes GLE, Mercedes G, Audi SS, Range Rover, LNDR, Jonda Odyssey, pacho, mo monim ka mu no, me sha dan nya ka fansa. Enti bibini anu anya abotre. Enti bibini awo ha. Bibini asijo wo ha bo ame. Eno ano no. Enti sano ano no, we no, ese Jonda Odyssey ana. Ko anim. Eno woni mo. Ko anim. Mecha me da se eno dan chenso a ye se ye freka bi Benz 5350 Honda Accord Lexus RS Ford Explorer Honda Pilot ena hanu na aya asem no Acura RDX eno ano no fantastic enti me da che mechi lezika enti wenum ne kasa wo mo chese yoko nsa akoka na weni nyina no eye Vehicle and Asset Dealers Association omo mo bomoden kwa fakas bi ba beton no de keka kwa de etete nta se kas bi o ma omo kwia efi eye Canada and US and omo de aba Ghana Vehicle and Asset Dealers Association e bi no but omo chese no kas no ma retrieve no omo chairman Ora Bernardine Trakwa minimum pa na unim se omo chemu se no sakasi o makwa yoko na nantwi wona ye deputy director in charge of operations we yoko ho wo mo se information na wo mo enya ye no sa na ekire enti wo hwe ma Ghana ha se na bambofo ene FBI ene kabo mu ene di sadwuma no enti sa sen ye o mayeyi ni nyina no wo mo chese warehouses a wo mo ekoye no eye de bembe Isle gon ho no mo ni ade mani boso amebo mo de aboboso ama na ehwehwemu ni chese saka so ma retrieve ni nyina no o mo pese wa e be fa bi free garage no wo de ho krata ba chese ampaka no me na me kofa ba ye me krata ne bibia da ne kwamu na wo de ba enti eno so ho asem no e wo ha se ya wo mo chese wo mo ensaka ka asem akoma kwadua Samsung me patron saka daily graphic a asem no eda ha wo kon free ho so mo ye enkokọ potri no e chese se de e be se fie no ba Africa Ghana yo manya elidi e wo enkokọ nama ye krade ba ne ade no egu obadwuma internally enti saban betuma ye bibia fa ho a onye fa ho emfama mo te CJ wenum ne se ba da bokrata na de ba ye patron saka bia obetumi akenkan ma me na mekọ no birthday wa han ma meye ne tew na mede asore happy birthday enkoma ebo androfo oye estate manager e National Sports Authority onyankopon osana onye okese wo chese wo ya chede sonko ba de wa ma wom we efi wo ma Medicness Agnes Androfo enchen na wo de ema owura ebo Androfo onyame osana onye okese na meba haya we free mia menua be mansa no na awana akwasha yemfa kra enti no happy birthday sonko kra na efi hanmo akọ ediama adofo binom na we efi enu
nuaba akua champoma asafo du oso no ne baba ene na woda minima asa wo sa ka bi wo hodia me wo fase me wo fase na edina woda wo fase edina woda enti maame kunadu sapon oko school ewo atimota school ewo na bai wei eje ne tete na woda enti maame kunadu sapon obade onhya bebre na wonye okese happy birthday to you we efri wo maame ene wo papa owura ni